سال 1955 شدمن یکتیا سوویتا و جو پایتخت ارمنستانی ایروانه رادیو یکتی آواکرن رادیویا روانه هندک بیشن رادیویا ایروانه ولی هلا مجد بیشن دایکو باوی مدگوتن رادیویا گریوانه دنگی کرم سیات و گلیزر جاسم نها رادیویا روانه خبر داده گهدارن عزیز نهاجی ببیسن دنگو بحثین تازه دنگی مریم خانه افوی اسد بله دایکو بابی ما دوان سالاندا جبرکو تنبونا درفت و تکنیک و قدغین سر زمانه وقتی که رادیو ایروانه تی آوا کرن چاندو کلتور و ام بیجن نوچین الولات دقومن جوی رادیوی گهدارت کرن هلبت لهر دری و لهر مالی رادیو جی تنبو ام بیجن دگون دکی دا رادیو یک اند رادیو هبون دما کو نوچه گندی آنم بیشن چند مالک لوی مالی جماعت بون دهاتن الباهب جوی رادیوی آگاهی جوالات خو آگاهی جو خود دستاندن ویجا وقتی کو دست بید کر بیدنگی یک مالی دا دست بید کر وقتی دنگی زارو که ده گو دکرو ده هشه کام رادیوی گهدار کن کاچه ده بیشه جوی دمی حتی وی دمی چه ما چه هات بقید و ام بیجن به ریا هنرمند و هن کسی که سروی مراخ کرن و خواستن هن تشتان و پیک بینن ما دنگی رادیو ایروانی حتی روژا که ایرو بهیست و جوی رادیو آرشیوه که برهمه که گلک مزن وکی دناو چاند و هنر کردی دا پارامه ما از زیده چی را خواه دریج نکم جخوا میوانه ما تیر و تجادل سر به مسئله باخوید جبرنامه هنر سلاو جوا تماشاوان عزیز و هجاره میوانه ما ایرو سر به مسئله کو ما بحث کرده سر به چیرو کامه یا رادیو ایروانه اوه هم برفرهتر هورگلیتر سرده هره کار و خباتک هات کردن سر به آرشیوا رادیو ایروانه ام بیشن ایریم کارن جوانین کرد زاروکین کرد به آوایی کی اکادمیک سر و برهما بفکرن و کار بکن و بخبتن در فتک و ساعت آوای کردن میوانه می و هفته ما مستویسی وارلیه دکوارن ام خیراتنا میوانه خوب کن کاچه کارو بار سر به رادیو ایروانه کردن و خماوی و دردوی چه بو به چند توالان را کار و خبات که او صدا دست بکرن ما مستوب خیرات سر سرا و سر شوا گلک سپاس کیفات شوایت باشه گلک سپاس هربی باش بونم باشن اداره دبه کی جان هلی دات باشه ام وی پرس راست دواره تندرسیه ده باشم بله لی وقت سیدای جگر خوین گوت بله او کسی که لسر آخوی شر کی بیجه از باشم یا جحشی یا کرلاوی کر از نکانم از بیجم دوی هلی ده از باشم خوین ده هر کل سر آخامن بله لسر خوزایامن ده دواره تندرسی ده از باشم گلک سپاس هربی سر شوا زور سپاس ما مست تبی همه زحمتی و زوریه ما بحثی ویکر رادیو ایروانی اتقاز هن مجاردیشی ام بیجن مسئله ودکه هن مجاری کودی ام سر باخن مسئله کو ام سر باخن ده هبن لی اولی ام است خوازم دست بکت خوازم کارو بارک اکادمیک دواره موزیکی دا هات کردن سر آرشیو رادیو ایروانی و ام بیجن برانه هاجی سترانین کومت جوی رادیو قیدن اول دبیستن هبون لی آوایی که اکادمیک و نوتاسیون و مقام و دشفره کردن آوا خباته که وسط هاتی کردن چه نبود انتخابات تو بومه هنگ بحثی و خباته بکر کار و خبات چوا دست بکر و کی جان اصلی داد دست بکر
سر پرتوکی جو سر امبیشن تئوریا و جه نکی هورگلی پیدا بچه اگر بودن ویت زحمت ما مثلا مت بو وسیله هناك سرچاوه بری که دست پی بکم ادخوازم هنک تش بیجم بله از بخواه به بلورا باوی خواه من موزیکا کردی ناس کر باوی تجی بلوروانک هجابو بله ازارو بوم دخست حميزا خود بلور لي دخست به بلورا موزیکا کردی ناس کر ده سال 75 ده بدنگ حاجی محمد شلبی م کردیا خو ناس کر بله بستراناوی و رادیو ایروانه و چاوی دماکی لمال مزنا رادیو هبو امزارو بون ما خود دا بر ما گهدار دکر بوان دنگاجی مزن بو ده سال 78 ده حتی 88 من هنرمندیا موزیک کر kaset tijekir به دلوان دلگش کومی مهبون به گلی kaset آدمه به هفره لیخست گود کنسرت لی 88 شونده دسر پرسا اوجی چوی سر دلوانیا خو کسیک به ناوی آدم القلیشه بول آمده هنرمندک پاویونه بو ترکی دو گود ام به هفره چون دعوتک جبرکو darbe 12 Eylül'e Kurdi qedexe bû wî bi Tirkî kilam got min bi Kurdî got wata min bi Kurdî got jo şekil mezin li davetê çêbû ew kompleksa hunermenda lê peyda bû has ji min pirsî got me heman kilama got muzîka Kurdî çi min bersîva wî da lê ez bi xwe bawer nebûm ki ez rast dibêjim ji wê rojê şûnde min got ez ê bersîva muzîka Kurdî çi ye têkev nava wê lêgerînê û xebatê me ser lêkolîna muzîka Kurdî çêbû ev berhema radyoya Êrîvanê ew jî xewn û xeyalek me bû di wê xewn û xeyalê de ji bo yekê em zindî bikin di cara yekemîn li dunyayê muzîka Kurdî bi warê deng stranên bê pîvan yani evekî civata me jêr dibe stranê dengbêjan me girt notasyonê Mamoste berek tu dest evîne ki teqet dibistan ser muzîkê dibistanan em bêjin perwerdeyekî wisa kur xwend an na na derfet jî tune bû lê ev agahî û têgehiyên ki ez giyaştimê giştik bi ser wê pirsa wî dilovanê ew kesekî Adem Elkiliç ser wê pirsî ez giyaştimê astê lê vê gavê ew kesekî bi agahiyê min û bi çavkaniyê min a doktora teziyê xuna danin 11 zêretir doktora tezî danin ji sedî sêdetir jî ciwan pê mezûnetiya xwe kirinin li dibistanên Tirkan yani ew jî tiştek cuda ew jî mesele cuda ye radya Êrîvanê stranê wî na kek Cevat Merwanî ji Ewropa ji merşand organizasyona wî akî meslefê jî bi destî wî hat kirin Amin seccara me li vê dirê mîna lijneyek me amade kir çünkü karê vîya wî bi kesayetî nabe bi takê kesî ticar ne mümkün e du xortên ciwan du xortên hêja deşifrasyona notayê a yekem kirin Şiar û Ewren Şiar Ayaz Ewren Koç Mamoste Servet Deniz redaksiyona gotina kir min jî deşifrasyona duyem serrastkirina wan kontrolkirina wan û analiza strana diwarê makam de diwarê usul û qayde de diwarê awaz û rêsiyên stranê de heb min jî wana bikaranê ew jî xewn û xeyalek me bû çend sal kişan 8 sal kişan 8 sala de me bi zorê qedan ev jî xewn û xeyalek bû me bikaranê lê îro em pê serfirazin ki li cîhanê di nava çanda Kurda de gelek zanîngehê Tirkan îro muhtajin ki destûr dixwazin ji bo bikin çavkanî ji bo bikin çavkanî Mamoste di wê demê de em bêjin ser dema ku radyoya Êrîvanê tê ava kirin di heman demê de li Iraqê û Îranê jî du radyo hebûn em bêjin kêm hinekî lawaz ew ê weşana Kurdî dikirin radyoya Bexdayê û radyoya Îranê lê zêdetir radyoya ew ê radyoya Êrîvanê kept rojevê û pêş
کپت روژه کرده تو وی چوا او دیگه یعنی واسود شوی درجه هلگرت یعنی او آرشیوا که هوا کرد تنل سر رادیو اوی ایریوان مخابن دوی دمیده ام دزانن کردستان شارپرچی بله کردستان سورجی هی لی جبرکو سوویت بناو سوسیالیست devleti kuyayı bu. Lura derfetu imkan daha ziyade bu radya İrivane kani bu daha ziyade. Böyle. Xabat yaxu peşve bebe. Le devoka kutaybeti hatib karanin ya serhadi bu neyse. Devoka serhadiyi, Stranen serhadinin, Stranen Berfrat, Botan, Ahmet, Şengal, Rakhe Ahmet u Merdin, Şengali. Wan Stranalaji gotubinji به طرز و آوازن سرحدی گوتنن سرحدی گوتنن مینا که از بیجم الی برنا خود خوازم مجبر که زود ستران نگوتنن درویش افدی به چار واریانتی ویهنن گوهرتوکی ویهنن سرحد به چیایی دی بیجه yani dava ki emjdenge reso delil dilanar anji garavet em gohdar dikin به دنگ اویی میناک کاری بده لیبورنا خود خواهدم هزیده اما هرما شنگال فرتوک درجه دیگره نه اری لهرما شنگالو آمده دل واتا کی تی گوتن جدایی هرما شرناخ جدایی هرما برفرات جدایی her یک آوازاوی جدایی پرگال دنگی وی جدانن yani müzika Kürdice hüvde naveri nevekef bekti oktavekvi Le de henik cihade makam dugu herzin, makam enstrana yani emjeret ben havej boy ki temaşevan falan bikinet bir makam. Naviye rasti haveyi. Az ve deri makam edatıştaki vekkevane ki vekkim. Yani hendek deverin Kürdistan'ı demako tu beş makam ne vek makam ed ambejin tegah akademik nava müzik edatı bikaran veke çava ambejin kelame ki bu mu beje dergo makam ki bu mu beje tutkari penasaya bike yani makam vakti ku temaşavan gohdarvan gohi qabdan ev makam çıtışte makam kurtasi makam ev rezika jidur regeza pekti و سیرنگه هاوی جدا جدایی بله و ریسین سترانه جی لگورا خود دهونه بله و تی گوتونه مینا کز بیجم بله مینا کز بیجم جمالبتا بیات مالبتا نوروز بله چار ناوا از بیجم مخیر سترانه مخیر حسینی او دنگ جی دنگ تیز دست پیده که به تی لپسید سکنه او دلی بیاوی دست پیده که تی پسید سکنه خواهی تا بردوام کرو لی سترانا ویده لوی 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 او جی her çok az düşü ve ستران adını beyattı çünkü pergala perden ki bıkartine cüdayı. De çüyüne de perdeki digre dahatine de seyrenga ha xuda perdeki dine digre dengek dine digre evji makama cevdu cüdadaki bu kurtasi makam seyrenga ha denga yalki ser regeza hati afakirin u bir rezikek hati çekirin. Ama varın serve mesele musta. Yani armanc ana bejin fikra ku an khayale kul serve خباتا کو وکری ام بیش کوم خباتا وکری جبو نشینو آن جبو مزوکا کردی تو چوا لیدنیری آن چوا نیست بیان آرمان جوا چه بو نفشینو کسی کو دخوازن جمزوک سوت ورگرن مزوکا کردی چوا کارن جه فایده ببینه از بکرتاسی از بیشم دس بری زاین 1600 de لسر kevrek نقشه kevrek notayın huriya hati din İro dünya je sud digre. Dünya je sud digre. Meji xwest em van notasyonên van strana çekin 5000 edin şundeci dünya û ciwanê me na xelkê me na jê sud bigirin. Ew awaza qirka Kurd pergala dengê müzika Kurdî resiyên müzika Kurdî makam yani have و ریتم موزیکا کردی یک به یک به 1000 ساله بدن جیاندن
Evci kabahatlik dünyada yekeme. Stranên dengbêjtiye yani serbest hat notasyon kirin û analiz kirina wî jî cara yekemê ji alî min de hat çêkirin. Ez dibêm alî min de ji ber ku min çêkir lê keda tevdî hevala divra de heye ji gişare jî spasdariya Bu numune Pirtûkê de wek dengbêjiyekî ku tu em bêjin ser tîm û ser meqam karî mînakekê bide. Dengbêjî dibe an em bêjin Efoyê Esed Bêrîvanê an mesela Meryem ji bo Xanê an Bêrîvanê Fatma İsa. erê ji bo Bêrîvanê em mînakên bêjin Efoyê ev ya Efoyê Esed Pezşahî bibînim. Aha. Mesela divir de em dibên çi? Divir de analiza stranê heye. Dijî gotinê wî, dijî notasyona wî, her stran notasyona wî heye, gotinê wî heye, gotinê wî heye, notasyona wî heye û analiza stranê heye. Mînak em bêjin Bêrîvanê me gotiyê ji dengê gerdanê dest pê dike bi terzek şeka slabîk dest pê dike û vedigere tê li dengê newayê de melîzmayek bikartîne û ji wira vedigere yani tevdî taybetiye stranê bi zimanek akademîk me anî ziman û usula wî çi ye, makamê wî çi ye. Mînak em bêjin Bêrîvanê Hüseynî. Makamê Hüseynî. Ama kelamek dinê heye ev ya jî dibe ku Newroz bi. Yani her makamê, her stranek me haveyê wî yek bi yek. Haveyê wî nivîsandiye. Ê ritmik jî, stranê ritmik jî pîvanê stranê çinin mînak ez bêjim tu zikli ser avayî. Me gotî çi? Makamê stranê Newroz. Makamê yani haveyê wî Newroz e. Stranbêj kî ye? Aram dîkran e. Usula stranê çi ye? Sofyan e. Sofyan e. Dengê biryarê çi ye? Dugah e. Dengê biryarê dugah e. Dengê lê diqede kîjan e? Ew jî dîsa dugah e. Dugah. Ha temaşevan kanı bipirsin bêjin dugah çi ye. Li gor Pergala Tirkî dugah perdalayê. Li gor rojhilata navîn Kurdê me yê Başûr û Kurdê me yê rojhilat perda reyê. Reyê. Çünkü em rast Kürt rastê li ser doyê bikartînin. Perda rast ji doyê dest pê dike, li Tirkiyê ji solê dest pê dike. Xwedî heman navberayê lê nav cudayî. Yani derece deng cudayî. Ji ber wê qasê jî em dengê bilûra me û dengê tembûra me jî ji doyê dest pê dike. Tiştê ku vê de diyarkirin çi ye? Em bêjin tewekelî anî tesadüf tiştek wisa çê dibe yan zanistî, zanistên nûê. Zanista wê heye. Zanista wê heye ji ber ku îro Ewropî jî demakî kilîla doyê dest pê dike ji bo dengê navîn e. Ji bo dengê navîn. Navîn e. Kilîla fayê ji bo dengê pest nerm e. Kilîla solê ji bo dengê tîz ê zîz e. Ji ber wê qasê dengê navîn doyê û Kurda bi zanistî wê perdê kiriye perda rastê. Perda rast. Rast. Ew rêzikakî li ser wê hatî afirandin jî rêzika rastê ye. Yani cara yekem demakî em li rojhilata navîn mêze dikin tîr û kevan amûra pê xwedîkirin û xweparastinê ye. Yek tel. Erê. Lê dawiyê ji ya sûd girtinin amûra müzîkê lawtayê afirandin. Lawta. Kurda afrandiye yan? Kurda. Lawtayê. îro li tevdî dünyê de navî lawtayê. Dawiyê têlê yüzeyde kirinin, kirine duta, sêta, çarta. Çarta. Ji ber ku çarta, bu çarta ji yere gotini çeng. Çeng yani şer. Bi têlara şer dike. Farisa gotî harp. Ez vê derê dixwazim tiştekî bêxim navberê tu li ser berdewam bike mamoste. Gelek peyvên ew ê hene mesela em bêjin sêta, duta û çeng.
دما کو دبا نقاش ام بیشن جی اوا موزیکی جواتن موزیکی ده دبیج او اسرومان کردا یکم جار بکارانیه و آن لیخستیه و آفراندیه دبی نه فارسی ده جه همان پیفه او فارسیان او سده من ویچه خوازه هنک سر بیشی یه zaman koka zamanı aryeni بله دیگه همانجی از نخوازم یعنی سر زمان زیادتی که نواوی لی دما کی ام یه گاه هم دبیجن گاه بود کردی ده چیه var جی وارگه ام دبین گه جی راسته ها جبر کو ام بدن تلا یه گاه پردا یه گاه مجوی جی بناف کریه دو فارسی ده تونه یف دست او دبین دستگاه شپرده را دبین دستگاه ama dibe ku îro Türkçe bikartînin. Türkçe dibe Türkayê. Dibên rast perdê re dibên rast dugah perdesi, sêgah perdesi bi Tirkî dibêjin û dibên bi Tirkiyê. Ew nexweşiyek herî tiştek dinêyê. Evana bu Kurdînin hevalno. Ez kanim vajî bêjim Kurda piştî İslamiyetê ji têla dugah re ji ber ku Araba gotin sazê şeytanı ezdiyalê dixist ji têla dugah. Kurda jere got bisk. Bisk. Ji bo çi gotin bisk? Biskê jinê pîroz e. Navê wê biskê jinê du biskin. Navê wî li du têla danî gotin bisk. Kurda care yekem ji qalkê kosî koda temburê çêkirin. Qalkê kosî. Qalkê kosî koda temburê çêkirin. Yani kisel, helamet verir kisel ev kisel. Kiso. Ew ji wê qalkê wî kod çêkirin. Dawiye dark olan û kirin çerm li ser veşandin û kirin amûrek bi têl. Îcar em vegerin serê gotinê. Perdên muzîka Kurdî ji wê yek têlê tê. Wata tu wê yek têlî tu bihejînî xwazî qama wî çi dibe birabe. 2 metre bi, 3 metre bi û 10 santim bi. Ew di nava xwe de 2 oktav deng dide. 2 oktav. Qama wî çi dibe birabe. Wata tu bihejînî 2 oktav deng dide. Îca di warê matematîkê de Kurda cara yekem wê têlê kirine 2 qat gotine ji dudiya yek ew oktava ewlî. Çavkaniyê ku van agahdariyan ê ku tu jê sûd werdikire çiye mesela em bêjin ji çavkaniyê ku bi zimanê Kurdî an zimanên Erebî bi milyona çavkanî henin lê ciwanê me na duwê hêlê de xemsarên xwe nagihînin çünkü ew li pê artîstiyên artîstî wata dibêjim nekî diwarê xirab de dibêjim ew fikra wan ser dikeyî hunermendiya xwe ser dikê dibînin müzikolojî tiştek dineyî henekî kurtir kurtir li paş dikeyî belê ji ber wê qasî kesekî xema wî müzikolojî be kanı xwe bigîne van hezara zêtir berhemenin yek jê Pirtûka Safyedînê Urmiya wî akî 1260 de nivîsandî bi navê Şerefiye. Belê. Dûr de matematîka muzîka Kurdî nivîsandî. Min ji sedemê vê çavkanî pirsî tu zanî mamoste. Ez nîşan bidim. Belê kerek. Tu ew bike ez gotinê. Nabê gotina xwe dewam bike ez peyda. Ji ber vê mesela hinek jara di axtinan da tiştê gotinê husa derbas dibin. Em bêjin her milletekî de ev tişt heye. Dibên Kurda ew qas esrûman hene. Hinek derdikevin dibê nexê tiştekî wisa tune ye. Wextê ku Kurda ew qas esrûman hebin bo çi muzîka Kurdiya gelerî de ev esrûman nehatine bikaranîn. Em bêjin gotinekî wisa ji heye. Em bêjin wek fikrekî. Tiştê ku tê parastin. Dibê muzîka Kurdî ji dengê esrûmanan zêdetir ji dengê mirova pêk hatiye. Em bêjin dengekî qoral, mînak, jolemêrgê, an Serhedê, an em bêjin Amedê, çend kesan gotiye, çend kesan lê vegereye esrûman zêde nehatine emel kirin. Îro bû mînak li jolemêrgê duzele, amûra duzele heye. Ji bo wê jî mesela gelek kes bêjin esrûmana Kurdî hinek dibêjin nexê. Em nikarin xwe bigihînin wê çavkaniya ku teqez mîsoger bike bêje ev esrûmana Kurdî ye. Ji ber wê min ev pirs kir. Dixwazim vê fam kirin ne ku ji ber tiştekî. Ev ya ji bo wê ew e. Ji bo vê pirsa te dawî. Belê. Bilûra ji hestî li Qaretepeyê hatiye dîtin maletî. Berî zayîna İsa
bi 4000 sala. بله Ve pırsata davi. بله Navi üye ve demi aloz. آلوس Aloz. Aloz şiye. چیه کرم که Düve demede aloz tişteki granite bikaranın yani zor. زور Aloz em ilo. نهاج بین آلوزیه که Aloziye ki. گلک Evde heviye ki. آلوزه Jiberkul lezdan avi zor bu. Jere gotun aloz. آها Çavkaniye de bir hazar cihahi. Ev yek. Adi diye ez vegerim. Leburna xud xwazim yani کرم که eri. Demalulya. Lisel nakşe kevra nota ledana amuran. دلند زا پیروز کرنا قرال لولویا اری. وج آلیه خدا وندا جنبه Zünve. Çünkü müzika kurdu için afrandı. Emi verin ve mecari? او مسئله که اوه Emi verin ve mecari. Ev ya harpa kraliçe şufatı. Demek ki ev demire donzda habcariye ve nagiştik. Eki harbeyle dıkın, harpeyle dıkın. Geçtik ha behevre dıkın mezer. Leherem avvani mezele ve hat kolandın. Jüvederi derket geçtik jizeyre. Ev jina kurt. Demek ki şahya cejneyi. موزیک اجرا دکن Müzik icra dıkın. Ev disa. دما آسوری انده جن بدف دوزله و لیره و موزیک Düzele پیش mi? کش دکن دوزله Düzele. Ana tişte tego. اری Ez varım hin daha betir tişte hevalno evana ez baverim em hatin vedri evana notayın kurda de dirokede notayı nüvisandın. Liser kevir dema Huriye'de notaya kil ser keviri. Beri zayne 1600 sal. Ev Şterefi Sümeroğlu'a ve hatiye de şifresi kirin. Bini de Lugora Pergala İro notaviyati nıfsandını. Ev Hoca Abdülkadir Mergeveri notasyona Hoca Abdülkadir Mergeveri. Mergeveri Unzan'ın köydüreyi. باش Ev ya notaya piş dizayna isabet çarşı sali akindi. Ez burun afut xwazim ما mella. وسط دیاره کتب ام بیجم بلگه و قاعده و اثبات کردن خورد به دست Nota نویسا کندی kindinin. بله Ciber ve kasiyeci hevalno nota hoca Safiyuddin Urmiyevi notayın minavan be hazara Kürt notasyonu xuna pergalen müzika Kürdi afrandın. U ilo mıxabın je avestayı se Portugal yaşandın. بله Müzika Azeri, müzika Türk, u müzika Kürt. بله Hoca Abdülkadir Mergeveri u Safiyuddin Urmiyevi diye ki de Azer bu, diye ki de Kürt bu, diye ki de Fars. Yani jiber ve kasiyeci ev nezani eki mala mekhirakiri nezaniye uçav girtin bunu. tant ve deri de tip kevin meselek dişi yani müzik anam bejin hüner tene strangotun ser dikki vakti kutu da tnav aftına khada bahs kir وقتی که تو بوی آوایی روشا هنر جهانی و روشا موزیکا جهانی و یا کردا و روشلات ناوین بنیری و روشا ایروین موزیکشنین کو دناو آفراندنی و دناو سترانگوتنی ده آنم بیشن اسمان لیخستنی ده روشا موزیکی بنیری تو چاوات کاری چاوا موزیکی پیناسه بکی و آنم بیشن روشا موزیکا کردی تو چاوات بینی ایرو Müzika Kürdi جبوی که امزانه بین چی لازم ام اولی به پیناسه اوی بیش müzika Kürdi çi او müzika ku لسر خاکا کردستانه به آبوری به اردنگاری به سروشت به جواکی و اولی دروی خو گرته به و به زمان کردی بگوتن او müzika کردی ایکی وانا تمام دکی جی ritmek şura çiye dikin pergalek denk çekiriye
û resiyek stranê çêkiriye. Bel. Taybetiya vana hani watakî tu biguherzînî ew nabe müzîka Kurdî. Ew dibe müzîka bi zimanê Kurdî. Zimanê Kurdî. Yani müzika Kurdî û müzika bi zimanê Kurdî du tiştê cuda ne. Ha, îro müzîka Kurdî ji oktavek hevde naberê newekev ji heftê û heft meqama ji 66 awaza pêk tê. Di nava xwe de rêsiyên wana her yekê cuda cuda ne. Xwedî ritmên cuda ne. Mînak min berê jî anî ziman sohbeta xwe de jî min anî ziman pîvanek şeş heşt müzîka Kurdî de du babetî wê hene. Yek girînî yek şahiye. Ji ber çi yek girînî yek şahiye? Müzik wekî tevdî dünye ji bo Kurda jî ruhê xwe şar tişta digire. Şer, girînî, coş yani raksa bedeni coş û kar. Hev du temam dikin. Ruhê xwe ji wan digire, ritmê xwe jî ji wan digire. Mînak em bêjin herêma berfiraz ji ber ku suwarin, suwarê hespênin di wê demê de silabîka qirka wan de di qirka wan de silabîka bi şekeyî dibe le 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 vata tu lê medet ki döndürê wî de ritmê hespê hey, nigê hespê heyî. Belê. Ama serhed dibe le dengê baya çiyayê bilind heye. Botan ez ê nikanim wî qirkê bikarbînim kerema xwe re tu kanî bêjî ew watakî payêzokek dibêjin dengê newal û bilindiya çiya heyî. Belê. Ev ernîgar vana temam dike. Ew ruhekî li hundirê İstanbulê û li Munîhê an jî li Kölnê an li Parîsê ew ruhekî çêbûye ew ruh ne ruhê xaka Kurdistanê ye. Müzîka li wira jî li gor wê dirê ji ber çi? Müzik çi îcar. Müzik ew dengê ew liva dengê ku coş dide merev û fikr û ramanê merev dide der. Müzik ew e ku bi giyana mirov de xof, tirs, coş, evînî bandor dike û bi denga dide der. Müzik çi ye? Müzik dengê wêneya herêma lê hatî afirandinê ye. Divê derê de pirsekî bêxme navberê mamoste. Divê serdema em bêjin 100 sal beran ha, an 5 sal beran ha. Gorî derfet şert û mercên teknîkî, em bêjin teknoloji pêşketina teknolojiyê. Pênasekirina muzîkekê ji bo milletekî sînorekî tengtir da li gorî niha em bigirin dest wekî em bêjin hemû cîhan de teknîkekî navgînekî destê te de tutkarî bikêşiyê. Mirov dikare dabeşkirinekê ji bo muzîkê dîsa wisa bike. Ji ber ku ser rexne hin pênase mirov bêje işte gelek ez dibê êdî mirov nikare bêje muzîka Tirk a, an muzîka Ereb a, an muzîka Kurd a. Rast mirov daha nikane bêje ji ber çi? Belê. Di sala 1970 de li İngiltere'ye ve şey Xudan medanê dünya İngiltere'yi İngilizin. Belê. Dünya pirî destê wan de ye. Divê demê de konferansik çêdibe. 15 roda ji konferans, divê konferansê de biryarek têgirtin yek peyveke. Ew biryar yek peyveke. Ki bi çi zimanî kilam dibêje, stran dibêje, bira bêje lê ew ê mîna me bêje. Mîna me. Ji ber wê qasiyek daha nikan bêje müzîka Tirk, müzîka Ereb. Çünkü ew taybetpiya xwe, ruhê xwe ha nûjenî çi ye? Nûjenbûn çi ye? Teqlîdkirin ne nûjenbûn e. Bi reseniya xwe tu ji demê re bibî bersîv nûjenî ew. Êdin teqlîdkirine xwe tu nekirine. Wekî ku ew ê gelek stranên niha em bêjin gelerî an stranên heyî ji hêla muzîkjenên nû an heta ku hêla muzîkjen hunermendên denkên kevin jî bi formekî nû tê avakirin wek têgeha wek em bêjin formekî jê re dibêjin modern. Tu va çawa dibîne em bêjin radyoya Êrîvanê gelek hunermendên niha Sûdê jê werdîrin wa digirin têla maqaman de em bêjin hinek ciyawaz cidabûn. Ew çi dikin? Jinek qerej daxî fîstan dirêj radibin fîstanê bi meqesê jê dikin çîpê tazî dikin dibe mekir modern.
نظام مدافع کرد فهمت که اری بله مدرنیزم نه ev modern bun nujen bun من ve biskeci ani zaman bir resmiye خود توش دمیره بی برسیف هر تش ددم خود مدرنه ام بیشن 100 سال برانه هج تشتی کاتی مدرنه ایروج مدرنه اگر الانوره بله ایرو bu کردی دبیجه جبرکو resmiye strane men lezve bandor kiriye peyzane loma strane men jikeçe men çetir dibêje بله îro müzika kurda de dîrokê de êkî afran jin wekî hemî hunera çavkanî çi ye mirov dikare wisa dabeşkirinekê bike yani henekê lorî yani zilama jî ew nekiriye ji bo ku bêfamkirin pirse çavê xwe berîkî li dunyê vekê de hemla diya xwe de bi qelbê diya xwe بله dawiye bi lorîka diya xwe بله dawiye bis mînak jina Kurd evîna xwe hesreta xwe her tiştê xwe coşa xwe piştî İslamiyetê şun de piştî daha bêtir berî İslamiyetê jî dema Kral Abgerê heştemîn û şun de jina Kurd ji ber ku bûyî kole hestê xwe na evîna xwe her tiştê xwe bi girînî anî ziman îro stranê dengbêjên dîwana dibêjin sedî nod û pêncî bi dengê jinê hatiye afirandin jinê evîna xwe û serhildana xwe bi girînî got ziman mîna kes bêjim girînî çawa anî ziman dibe ez ê cebeliye biçûk bilorînim bi dora serê cebeliye mezin bigerînim بله gedê xwe dihêjîne lê dibe ez ê gedê biçûk cebeliye biçûk bilorînim zarokê xwe gorî ew evîndarê xwe dike evîndarê xwe dike yani ew serhildan e بله eslê xwe serhildanî ye ew ruhê wê ye ew berxwedanî yani ew evînet nava xwe de ew nekiriye jina Kurd teslîm nebûye بله di stranê xwe de tucar teslîm nebûye mixabin îro êkî wê teslîmiyetê bikartîne ew hişmendiya mêraniya kî di serê jinê de çêbûye ew bi zimanên latînî dibe erîl ew hişmendî müzîka Kurdî tu nekir diyara ev mesele hêj gelek kûr û dûrdê biçe yani ji ber ku wextê me jî êdî ew dibe yani çend gotinên ewêl ji bo müzika Kurdî wek em bêjin lêkolîngerekî tu pêşniyarên te fikrê te ji bo nifşên û ji bo hunermendên evê çiyan dixwazin wê jî bibîsin ya yek ji wê pirs bikim yani gelek tişte anîn ziman wekî ji derveyî mamoste weysîvarlik kesek dî li Bakur an em bêjin kesek dî ku mirov wek referansa an kesek ku mirov ji Sûdê jê wergire di derbarê müzika Kurdî de kesek heye an ne yani ez bêbextî nekim ji ber ku têkiliyan bi wan re çê nebûye ez nikam nava bêjim وقتی که مرو بچه موزیک کردی هم بیشتر موزیک کردی برفره هر روشلات هیا باشور هیا روشوا هیا یعنی مرو نکاره. لی ev هیه یکی جمره و میراثی هیچتنن و میراثی هیچتن گلک هنن. بله. از کانم ناوی آن بیشم. خوجا القادری مرگوری. صافیدین اورمیوی. بله. İshak Musuli. افتاب چاکانی نجبو. شاکر Şükrullah Bege Arap Gili. بله. Rahavi. بله. İlahi. Perva Dengbeja Avdel. Vana bi çafkani u bi nivîsê xuna gelek te ji me re hîştin. Xortên mena, keçên mena, ciwanên mena, hunermendê mena demakî xwe bigînin vana ew tê bigihîjin kî müzîka Kurdî çi ye. Ew ser dikê jî müzîka Kurdî bikarbînin. Lê mixabin min ciwanê mena zêde xema wan ne ew xeme. Xema wan popülîzm, ezestî û çepik. Xema wan ew. Bêje têgihiştin ewlî lazim e ji bo. Wekî her karekî ji bo muzikê jî têgihiştin û lêkolî. Xwenazkirin lazim. Xwenazkirin. Berî heta derê ser dikê bi Tirkî daaxife. Vata dertê ser dikê mikrofonê digir dest yok dibe hey 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 kîne em. Quzlu qurtî tu. Hoşa. Heta dertê ser dikê tu bi Tirkî xeber dî. Hişê te Tirkî, fikra te Tirkî, ramanê te Tirkî, tenê bi teşeyî tu li wê derê ser dikê. Ev jî bila gotinên wek rexne ewa dimahiyê be. Mamoste diyarek ku em bêjin kulekê mezin di dilê te de ye. Tu dixwazî xeyalek te jî ji bo derkirina wê ji bo ku dermankirina wê heye.
وقت دخواته جبو که هم هیچ زیاده تر بتره وقت در باز بکن ام هاتن داویا برنامه خواه چند گوتنه که داویه وسا کرد جبر که گلک وقتی ما کم ایدی خلاص و امی خاطره خواب خوازن چند گوتنه که تو بخوازی هی آنه از کانو ما بیجم هیوی و رجامن بله جه سازی و سازگه همه هنم بله هیوی و رجامن سازی و سازگه همه هنم تو توف چاوا باویجی بر همجی تویاوی دگری چپ چینه و تلینه برا توی کردی باویجن ده هنرا موزیکی ده بله توی کردی باویجن جبوی کردی بچین او یک بله آدو دیا من ده پیش گوتنا و پرتوگیدجی آنی زمان بله مگوتی دبه کو خلطی و کیمانیه مهبن هیویا مجوان خورت و جوان منا کسانه که اوی که وان کیمانیه مدین سر راست بکن او گوتنا منا پیش گوتنه دیی از نابیم هر تشتیم سدی ست راستı لی هیویا مجوان کسایی و راستی خوبیگی هیننه کیمانیه میجی او تمام بکن مالو مزل تا و ما مسته گلک سپاس گلک سپاس جبو هاتنا تا و جبو فکری خواهد تا بمره پار وکر هیوی دکم نفشی نو جوان نو کسی نو وقت درباره وی در سری خواهی شاندی زیاده تر بکمن تکلیه تو کارو باری تا داشتی دیسا سرکفتن و سرفرازی دخوازن مالو مزل تا و جبو کدا ویجی گلک سپاس هربین مالی آبادر تماشاوان نیجا و هفته ایش برنامه هنری ما وقتی خواه به ما مسته و ایسی وارد را در باز کرد حتی هفته یک دی بمینند و خیر خوشی و آرامی ده خاطره و دهك يا مربي يا ربي نزوجي دهك يا جنبي يا ربي نولدي دهك يا كشبي يا ربي جوانك يا خوش يا نبي افضل لوي 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 محمد محمد ربكم نالو بزمارم دوازي بورا سري خوب قنتينم وزي جواني كاي محمد ربكم دست بصارم دواكي لاوكي مشولاتي غريبيم ذاك سكن بيتي تسولكي بيت برقالم لويلو 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 أفضل لويلو 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 لويلو
أفضل لؤلؤ محمد